Halo berlaku bara kebeli sibun ya kajing kerjaan ke jengpi kajing ai mesin ke jengpi kajing support ke jengpi yang amo watla kacana junga kadang cus dang bar kalong ke barit ndai bun ki komen bun ki ba komen ba bagi bat ki baju ai mesin yang mana kapor ban hikai ban tem kita te kebeli sibun ya kajing kalau ber kajing la ke jengpi te senang kerjaan senang support namenta kajonga nama ngan yom sim nama ngan lawan mi sibun ki video mo dan la slam la jan asnem ni la snem ngam myo la siu ban hikai mo ban hikai ya gitar la nek kita baong tenoi gitar tutorial nama ba ngabun kam pat bun ki na haban nek mo ki jimpule ki bro pada aju porong ngam dadon gitar pi kajen ja rementa par ngaladon ka jong gitar namar ba baling ngam kwa bantit te gitu gitar kiba tador mo namar da tembro kam nasukun pi kam da su tanat nang ta dau na kwa hi ba sintit wai bang la tit te ngade bantit ka ba kam pian ke te kene gitar jonga compare hi nomor pe ba barok ki string em lightly ki de ki normal string mo kumba ong kum ki ne ki be kum ki we ki string ki ba de na ki India mo ndre ki ne ki lightly chapo pat ki de ki nylon string pe te kasur kalong ba kam su tanat long bass temta ne kono ko ni kaya pi kumno pensil tu ban tem lead kumno tu lada ki breu ki tem kajing ruai na uki d ne na uki a ne uki g ne no ki mo te kumno pensil tu te hakane ka video ko baleng ko na ko ni kaya pi tang ha ko ki mo shwa te kane kade lada ki breu ki tem jing ruai uki d insya kajing ruai yum tu do kidi kajing ruai gospel song do kana kajing ruai mo Jesu melo uba krau yanga Jesu melo kajing sayanga kata jing roi gospel song mo ta kumno pan ni suthu kata bangin ladangi kwa ban let ya kata jing roi lada ki break shoe roi tempe kumno sim kata ngi siu thu kumno siu thu ban sim uno u sai u ban kong bangin tem ladangi liet ya kata kacing roi mo ni de ban tes bro kisting mo pe hang ne ne rum de ne ngap be sur ta trai la bande saya tes mas saya sangat
start mendai mendai te komod dei gune second fret baar sai baningkong pe dei tu te wan tu fret baar sai baningkong te wan biang sahone fret basan sai baar pe fret basan ini chord fret 1 2 3 4 5 ini fret basan sai baar pe ka step ko baningkong di kemne baar step baar fret balai ka step ko balai pa ne haka fret ka balai sai baar ente je mendai ba pin subut ya kata kajing raimo pi lak ban don nak jong ka lada pi kwa ba ka kali jong pi ka pasu tenat em lada ki bru ki tem duji na 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 ngi pat ngi senada ka jong ka style ke ka bangi pi kam kalong ka pasuk hi ada ngi praktis kan ndrenga susu tu kum uno sai ban ka ni de ban sim kan dia man sim yok sai ban kong fret ka ba te hang tu in sim yang fret ka basan ak sai ba te wan biang fret balai sai ba wan biang ka fret ba sai baningkong wan biang fret basal sai baar wan biang fret balai sai baar wan biang hauk sai baar fret baar wan biang fret basan sai baar wan biang hau fret keba lai sai uba bakadu wan biang fret ke ba ar sai ba ar te sawan biang fret ba san sai ba ar silem tu ben kana ka dijing praktis mo lawas tu ha kasuk hapi ada pi lada pilak tang kini skill kini light click skill empet ini pecim ne
nem pila bantem na go sibun kijing roi kilit na gino giro. Baik kum kana ni roi ira. Saya praktis bersiang saya don kena juga komen mau nambangan tip maksud itu karena kadai tangga jeng sedang dengan saya kai ba karena ngasih kai pi tang kumno ba tip ya usai kuno ba maksud itu tang une ro pila mantem sibun kilit pi lada pila tang kini skill lebat on kam pelat pet an hikai biasa sin pet beding kong ngide man sim ha ka fret ke ba arhi ha sai balai pet sai balai kamut imde ban kau no ne way ar like unta ter ngide ban kau no ne way ar like sau san red unta kau nampo sai jerang imde man kam na jerang sapo mo te menta pe ni kai pi kan skill ke badon kam ha ya baro pin namar lada pila kan skill em pila ban tem ke jing roi gospel elite lane ke classical gospel lane pila ban tem ki kita ki finger style pentatonic skill mo boong te pila ban tem tang ni skill ibarat tang dia tang pet bani kong ni kai penisai pi pengan pen jan kamera pet pejuk haune kumnong Indonesia pet haka frek ba ar hiam frek ba ar kadai ha string number line te tu ha fret ba sau ha string number lahi te ketu gede faster ta ka step ko bal ar pat ha fret ba ar ha string ba ar hi pe te nang tu pe nang tu ngin sim sa ha fret ba lai ha sai ba ar hi te nang tu ngin sim sa ha fret ba san te ha sai ba ar hi te nang tu ngin wan biang nang ne ke nang ne fret ba san pe te ngan kon banyak ka banikong berkaba armo men kong ba pe kaskin tasa kaskil ke ba kadu ba kade ke nomor lai pe ne masuk han bet banikong sim hafre baan kade kada nak kaskil ke balai ke nomor lai mo dengan sim hafre ba arhi sai baniko te sibet ngin jom yukti pe hafre basa hok sai baniko ngi tadi sibet hafre basan hok sai baniko ngi pe ngin mix entamo
biasa kan ne ka skill ke ba don kam hadu kata-kata bat kalong ka ba skill ke basuk ha pi lada pitem ki major ki lada ki perlu ni pitem ki major ki tem ki jong udi mo pila ban use kan skill ke basuk ha bat ke ba khendiat ha bat pila ban tem sibun ki jing rai sibun ki style sibun ki let nang tang nang uni we skill te saya praktis pa perlu mo nang kan ke yo jim toy ha sha jing sang nang sutu ela de ba ladang ila kan skill ngila ban tem ke jing rai gospel ane ke jing rai pertai ke jing rai idri entah taken pe jing rai christmas pe subuna jing rai ne ke jing rai birthday song pe tum kan jing rai birthday pe tang ne skill ngam yang chene re pi em tang ne hi ta kata rau ken de ban praktis ba ide masuk tu ba bat barok ki gitaris ki embat barok tu ki break bat trang ban nang ban tem gitar em ide ban praktis kena skill pi kai ma kalong kejing mentoi sisa ya barok na uni skill bar ya tang lai step tang lai telik step ngila ban tem dek po ajar kilit dek kejing rai gospel na kejing rai idri na kejing rai kumno kejing rai tenrai su tenrai pe kejing rai tenrai Spi une skill long bes yang ane ngalong kumno long bes syate nang tadang ya kwa ban ajing mo de pi baro perlo pi de ban praktis kena skill long pasuk sya ya ka ike bang adon ike bang don ala dm hoj ngam de uta pro ngam nang hire ban tem gitar rei ya ka ike kata kasap ko bang adon nga kwa ban hikaya pi nang kata daw kaba ngako ban ajing mud ya pi de ban praktis kena skill long ban kam hadu kata-kata namar long pasuk ru hi pe step baning kong sa sini hikai pi pe pe tangan tu pi na pila speed pet ko kan na uni ju skill nga ko bantem ka jing rai Christmas mo petang uni skill hiam karena kajing sutenap lada pila tang uni skill kalau yo cuma tak pun ya kita bakwa bantem kita tengah kwa pakane ke video jangan bapin share bapin like bapin subscribe bapin comment bapin idea yang aku no bangala ban improve ka jika jungai pimo atau ingin saya share pat aku ikasni aku video ngan saya hikai hinang ne chakmat termo ya ke itu sa comment sa like sa subscribe sa share kene bar kamtam dakwa tane kata kajing ya share nanti kata jumpi ring aku ya kajing support ko jumpi ban bapin I mean sim yang ban aku ba kawe ke bang aku palat kalong ba pide ban la babaro gitu gi bakwa bantem gitar pide ban la kena skill bang kai manga namar kena skill ajing to shibun ya gitu ki bakwa bantem gitar lada namar kena skill kadika skill ke basuk tam na ki basuk bat kal don tang lai telik step bat na tang lai telik step ring la bantem de po hajar ki let ki petu to next skill na ki finger style na ki jing right kino jing right ro nang ne te na ta tang pada pi bapin bersang ban bantem ke bersang ban len nama banikong melele re cisni arsni la sis hosni ngi la ski ngi le kumnero
Itu, ini ski haden itu lawan automatically hila deh. Thank you, bye bye, have a nice day. Tesa marklet ken man presu bell icon kenang ba ladang upload kini video kan wan speaking ta pinjo jingtep. Saya subscribe, saya like, saya share. Ini deh ban support kasih ba mat benut kenya kasop. Kawan subscribe jumpi, bat kawan share jumpi, kawan la jumpi wat benut mat kamlut re te ngahikai pi kane pi ru pinjo jimentoy. Ngaruh apa ban improve ya de nak tak kublai shibun kublai jarno. Have a nice day. We'll see you in next video. Bye bye everyone. Thank you.